Апа, Ya, çay içiniz. rahmat aldığa gitti. Geçinde içken darınız tasir berdi mi? Havunuz jakşı mı? Yüreğiniz kartıp kaldı. Жақсы элем балекетиңди алайын. Жақсы. Darınızı alıp gelip vereyim. İçi olmaz Ой, papa. жоқ айланайын. Хандан көрө барып балдарың тургуз, курсагын тойгозго кылайын. Жарайт апа. Бар, мен бара азыр. алдыға кетейин. Qanday sapa? Жақсы балекетиң алайын. Кел, чай іч. Жақсы ес алдыңыз ба? Жақсы, жақсы. Не таң атпай маңайың бас. Апа, түнде түшімде жаман түш көрдім. Түшімде екі балам ыйлап. Түшім түлкінің боғы. Түшкөйім нелер ғана кірбейт балам. Қап-қаяқтағыларды айтып, жүрегімді түшірбетші жөнеле. Астыңда тамағың іч, олдыға кетіп қалай. Олы. Қанттан салып іч. Ге олым. Садаға балай, садаға салдыға кетім. Берге. Садаға кетен, жыттап қойчу. Жыттап қойчу, енең жыттап қойчу. Енең жыттап қой, енеңе. Айланайын. Балам, Нурлан досын құна қачан барайын деп атасыңар? Bir белек бекчек алдыңар бу? İçпейм? İçпесең içпе. Билбейм, апа. Эртерээге эле шаарга барсак дейм. Тиги сонунду базарга жөнөтсөм, жакшы белек таппаптыр. Ооба, жакшы деле белек жок экен. Балдарды сизге таштасак, сизди кыйнабайт болду бекен, апа. Ой, эме. Койчу Касым. Апам өзү ооруп жатса, балдар кыйнап коет го. Өзүбүз менен эле алып кетели. Ойга кылайындар, эмнени айтып атасыңар? Кыйналбайм, этпейм. Буларды билесиңер да. Менин эрмегим садаға болойын. Мунусу көзүм, мунусу бутум, колум. Чайың іч. Чай іч. Хандан көрө бара турган жеңерге эстерек барып кайткыла балдар. Ооба, ошондой кылайлы. Метчи. Балекетиңди алайындар, келгиле. Аман есен барып, аман есен келгиле. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Амин. Жарайт апа, сарсана тартпаңыз. Ойлонбой барып келе бергиле, макулбу? Апа, үшүбөй үйгө кире бериңиз. Үшүбөйүн балекетиң алайын. Балдардан камсана болбогула. Болуптур. Aman esen barып, aman esen gelgilе. Hali menen armandan kamsanamagıla mahfuz bu baleketini alayınlar. Жақсы barıp, жақсы gelgilе. Amin aylanay. Ay Nurlan, Оу, деги бүгүн канчадан келмегиле? насибі қошылғаны келет да. Негізі 4-5 кişi çakırılgan. Айтмакчы, Фрунзеде чогу оккан Болот досум келинчеги менен Сулайман тоого бешигенеге сыйынганы келиштир. Эмнеге? Эмнеге дейм? Үйлөнгөнүнө 7 жылдан ашыптыр. Балалы болушпаптыр. Алар да келишет. Ал досуң эмне жумуш кылат? Ал шаардык прокуратурада иштейт. Ошондой де.
Kasım. Apamdın densoluğu günden günge начарлап baratat. Bir sanatoriyaga putевка alıp darlatsak kantет. Doğru aytasın. Anıp bersek apam beçeri tezsiz oluy turgan boldu. Жалалабадтагы курортту жакшы карайт дешет го. Путевканы ошол жакка албайлыбы? Туура. Жалалабаттын курорт жакшы. Бизге да жакшы болот эле барып көрүп турганга. Билесиң, балдар экөөбүзгө караганда чоң энесин жакшы көрүшөт. Балдар. Эне дегенде булар ичкен ашын дагы таштап коет. Bir жаштык кезде эстеп коеюнбу? Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кылкылдап поезд баратсаң эй, кылгырып көздөн жаш тамган. Alperim, koyunga kim okşoş? Bunun murdu manka, senin murdun jakşı. Karaçı, muydusu, senin murdun Gel çay iç. jakşı. Çay içesin mi kızım? Assalamu alaikum. Yaşlar, kişiler. Gelgiler. Келиңиздер. Geliniz. Gel dostum. Kandaydaсын? Кандайсыңар? Кандайсыздар? Туулган күнүң менен Келгиле. көп жаша. Келгиле, Hey, төрбөткүлө. baldır gana. Балдар үйдө апама эримек болуп Ооба калышты. үйдө калышты. Бул жакка өткүлө. Aşırım jakşı. Кудайга шүгүр. Рахмат. Келиңиз. Жогору өтүңүз. Столдар, мени келеттер. Жоғары. Hem alınça. Келгиле. Kadımesa, ulu hurmatlı konaklar.
Tuğulgan gündü başlayıverelim mi? Ay Nurlan koy tur. Day gelçi konoktор bari. Biraz kütölü. Güteli. Gelgile. Nanos degile gelgile. Ne kızım? Bir kuyumdan Ay. çay içkile. Assalomu alaykum. Oo, boka. Nuka qanday? Dostum geldin mi? Gel. Den Geliniz ha. Tug'ilgan kuning bilan do'stim. Gelingizler. Javoradınız. Salamatlar. Ben Giringizler. abdan kuvanistaman. Gelingizler. Boka kandayla. Emni geçigim duruyorsun? Yeme biraz gecikkenim uchun geçinib turayım do'stim. Ayaştak emas. Gelingizler. Servetingizler. Bizim taksiler şunday. Assalamu. Geç sürüp geç yetkizişet. Javorat kıla meymanlar. Kana javorat. Bu жаққа төрeymi? Rahmat. Dostlarım. Men ayabay tolqundap turam da. Bilesiңер балтындарым. Келишиңер менен. Мен аябай кубанычтамын. Рахмат. Келишиңер менен. Мен эми сиздерди bir tanıştırıp koyayım. Kaske. Kapı etmeysin. Çok. Borber'den gelgen dostumdan Meymanda. başlayayım. Bolat dostum. Frunze'de çoğu birge okuğanbız. Hazır bolsa şehirdik prokuraturada işleydi. Bu kişi olsa ömür şerige. Gülnur, Ayaşım. Boka. Uşul жердик dostum Kasım. Жақсы. Bugün atayın siler gülgen günü çakırganımız Ayaşım ekonu. Gelinçeki sonun. Atına zatı jaraşıp degендей Boka. Ayaşım ırdaganda tümüne mınday geçelerdin görkün açıp jöret kaçırdı. Ay. Al эми жалпы конокtor bu kişi kanday desem bayagı vazir jakşı kan jakşı demekçi жақсы. benim başçım Oo. Elmira. Amen şimölçülük menen el adep. Kanımese dostlar. Menin tuğulgan günüm için alıp koybaşlar var. Ay periş kabul menin kızım. Peri жақсылық тұрбай. Petrekil alan göz koyanın kolundan çürbey. Dostlarım, mende mınday bir kalo olup durat da. Borbordan gelmedi o. Hazırkı tostu Bolat dostum. Oo, mana Ayıp gelip koymaş. kaldı. Kanam ese. Gelingizler. Em ne demekçimin? Kızdın kırkça suluğu deyip ayaşmasını koyunuz. Gelgile. Anda mese Nurlan dostum. Birinciden tuğulgan günün kut bolsun. Ekinçiden mınakey ak dostor konjayıp dostlarımla tanıştırıp oturasın. Üçüncüden Elmira Yaşma'da çoğun rahmat miti otçor baçar bolup bala çakalı boldunuzlar. Em ne demekçi? Balаңыздардын урматын көрүңүздөр, кызыңардын сыйын көрүңүздөр. Аманчылык болсун. Үйүңүздөргө ар дайым жакшылык жылы болосун. Ошон үчүн. Rahmat dostum. Oy rahmat. Gelgile. Üzeri düz kalk. Stoya. Стоя, руки широко плеч и залпом огонь. Aldık. Alыңızlar. Bunday kılbaylı o. Qana. Alыңızдар, dasturxonga qarаңыздар. Karadoz. Geçlik var. Hazır bunday kılbaylı o dostum. Men öz kolum menen sonun ayaşıma şaraptan tamçılatıp koyayım. Hazırkı dostu sonun ayaşım cepesine cetkirip durup aytıp başımcı. Yakşı olur. Var öyle. Yaxshi bo'ladi.
poyiz menen bar bile, samolyot menen uçup gelip bile, bu poyiz inti öyle. Boldu dostum. Yakazın döseniz bir dey dostum, bilem. Gülnur. Aş. Dostum, senin Yok, kana lan bu mı? ki. O davay tap. Bu keniki mi o? Anlaymayınca kabul etmeyiz yok. Bayqabay Şoqti kaptınız. qilbangiz, hurmatli prokuror. Oy. Borbordan kelgen meymanda. Biz qayda ketib qoldik? Анда ордуман туруп туруп эле сүйлөп коеюн. Mayli, turib söylesin de. Урматтуу Аяш, бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Сизге узун өмүр каалайм. Балдарыңыз менен аман болуңуз. Баарыңыздарга аманчылык каалайм. Алып коелу. Келиңиздер. Келиңиздер. Kana. Gelgiler. Алып коюңуздар. Gel. Bizim katlı söyledi algılar. Ушунчалык сурат элем достор. Asılese boka sizler için. Ayaşım özün tostun kır menen koştup koysa bugünkü gecenin acayip açılat eledi. Sekin Ayaş. Mayga sütke. Жамгыр төктү эч басылбай, бизге эл аттык көл шал болуп. Oy. Жолгародон көз ачырбай, бет алдыдан шамал согуп. Күн үркүрөп, жамгыр төктү, ошол күндөн кайда кетти? Жаштыгымдай жеге-жеге кайрылбастан Браво. Кана. Боке фужериңди кармасаң фужериңди. Түйүнө карма. Мындай мы? Мындай, Мындай. Oo! Аястын шыңгыраган үн үчүн булактын суусундай боор эки чөйчөктөрдү лактырып коюңуздарчы, бауырларым айтпакчы. Кана. Kızka. Salıp alıp öyle şaşpay ketpeysin be. Jo'q. Dostum. Apam oruçan bilesin koy. Baldarаны кыйнап коюшат. Чын эле. 1-2 саат эс алып ал, андан кийин жолго чыгалы. Үйгө барып эс ала бересиз. Айдай элесиң менен. Достум. Билесиң го мени канча жылдашым бар. Ас водителмен. Келиңиз Аяш. Рахмат Аяш. Рахмат сизге. Кеттик сон. Болуп турам да. Мейли. Жакшы. Жакшы. Мейли дос. Макул. Ой, дос, Макул, жакшы калгыла. Мейли. Болуп турайм. Жакшы баргыла. Макул. Болуп тур.
Çeyre kayda çıkasın. Şöyle bana koyayım. Hazır batile jeteriz. Andan görürsün, üylepe, men uktap kalmasın desem. Oy, janagı Nurlandım Bolot degen dosu Frunzede prokuror bolup işteyip turbayбы. Үйлөнгөндөрүнө 7 жыл болсо да балалы болушпаптыр. Ошого Сулайман тоого Бешигенеге зыярат кылганы келишиптир. Bir kem düğüne degen uşuda. Ошону айтпайсыңбы? Son toybaşı. Men de uykum gelip ketdi. Ece 40 yılı öttü. Emi boz yüzü çeşkenge ursat beriniz. Çeçe vergüler.
Elmira, Hmm. Baykuş marhum dostumdan uşul ekval ele kaldı. Bulardı karay turgan hiçkim kalbay kaldı. Uşul ökönü ököz. Bagı olarıç. Barar görürü çok. Barar ceri de çok. Үйde uşul эки жетим эле жетпей жатты эле. Ey ahmak. Kılgılık tıkılıp koyup. Эмне? Men öldürüptürмүнбү? Baykuş marhum dostum da жатып алгыла деп жакшы эле суранганымда чымчылап атып кызганып болбой койгонсуң. Сенин айыңдан ушул эки бала жетим калып отурат билсең. Ойно ушундан калган жетимдериңе. Эмне? Бооруң оруп жатабы? Акмак. Мерез. Болот. Ушинтип жүрө бербей, бала багып алсак жакшы болор беле. Бала багып алсак, жаратканын берерин унутпаса, бала артынан бала берер дейм да. Ким эле бизге өз канынан жаралган баласын кармата салайын деп турат. Балдар үйнөчү. Болду эми. Үйдө ачы жаным. Кудайдын ашка салганын көрөбүз да. Болду эми. Ертең мен балдар үйүнө барып сурап көрөйүн. Макулбу? Макул. Ыйлап. Sizlerge gün görgöz verdim. Ben sizlerde aylaşım. Ben çakşı cerke alparım. Çakşı cerke alparım.
sizge baarını ayıp verdim okşayt Almaş Osman'ım. Biz koldan gelişince alarga jardam berебиз. Kıcalat bolboңуз. Bugün ele barıp körsek bulağı? Biz bala menen Frunze'ye geçsek degenbiz. Anın üstüne 30 kamda ayaktap kaldı. Makul. Bunlar. Bugün baldar yeni vararız. Makul. Oğday. Emniyesi olsa da ayımandı bala beni gör. Ruhsat bolsa men hem kete bereyin Almaş Osman'ım. Makul. Жақшы барыңыз. Жақшы қалыңыз. Егерде мен керек болсам телефон çalıp тұрыңыз Almaş Osman'ım. Сөзсіз түрде. Telefon çalıp. Mümkün boluşunca men de jardam bereyim. Makul bu. Makul.
азыр эле сиздерди күтүп аттым эле. Эгерде мүмкүн болсо, ошо балдарды бизге көрсөтсөңүз. O жаратқан. Шунчалық таш болып эле. Onlar істен жазып эмне. Bir күндөн атасынан айрылдым. Ансыз келгенсиз. Апасынан айрылдым. Эми bir туган агасынан да айрыйсыңбы? Onlar істен эмне жазыгы бар эле. Шунчалық таш болып эле. Ыйлап арман. Ыйлаба балам. Ыйлаба. Менен деңиз ошол десин. Мен сени эчкимге көрбөйм. Эчкимге көрбөйм. Мен сени өзүм багып чоңойттум. Өзүм багып чоңойттум. Өзүм, бала.
Үйge барауыз. Азыр мен келбесі қарағабыл алайын. Анан кейін үйге барауыз. Түрсен, ұйғақта жалықпай. Енен ұрайын. Tekkinsin bana. Asılın hakkına ya. Enен ұрайын ұрайın. Ne gerek var hazır var. Dostlarım beni ararsın. Çok sevindim. Ne oldu? Apa, sizge ne oldu? Daha korup kaldınız mı? Geldin mi balam? Yok. Jönlük içine sılayın deyip yattım hele. Apa, siz bilesiniz mi? Ben çoğun olganda sizde çoğun doktorlarga alıp baram, an siz orubay kalasız. Sadağan bugün daldırağanım iş. Geldi. Mağa sen uşula aytkan sözün özüle darı olup jatpayбы. Sadağan keteynim iş. Apa, sen bugün mektepke barbayla koyunca, sizin janыңızda oturayınca. Жоқ балам. Сабақты таштабағын, сабақты қалдырбағын. Сен чоңойгондо улуу инсан болом десең, сөзсүз сабакка баргын, жакшы окугун. Тур балам. Бар, жөнөйм. Жөнөп, садаган кетейин бар. Апа, мен бүгін шаарга барып келейинчи. Балдар чогулмак элек бүгүн. Жакында 10 жылдыбыз, билесиз да. Мейли балам. Мейли. Азыр мен анда костюмдарың алып чыгайын. Ушул костюмду кийемби? Ки. Жылуураак кийинип ал балам. Эмне болду? Нерди топчулап бериңиз. Садаган кетейин. Болду. Садаган кетейин балам. Ушинтип жүрө бербестен күйлөнсөң боло. Бир жакка кеткенде менден кабатыр болбойт элең да. Буйруса үйлөнөм апа. Келиниңиз окусын бүтсүн. Садаган кетейин.
Жакшы эле жарашат бекен? Жарашат да. Менин баламдан өткөн сулуу бар бекен. Кыздарга жаганбы? О, садаган кетей. Кана, кийчи. Эми келиним качан бүтөт окусын? Качан алып келесиң? Жакында бүтөт апа. Садаган кетейине. Окутпай эле алып келе берсең? Үйдөн өзүм эле окутуп алам. Бат эле келем. Бара коем, балам. Бара кой, бар. Али, мен жумушка таштай кетчи. Водителим кечигип атат. Макул, мен машинада болом. Макул. Akşakanın tübünde ığdayız oynayız, ırgulguğa toymayız. Akça gelse ayıldan anı birge toynayız. Yüzlerde sakka tula, terezeler açılar. Toktoğunda gitara, kol çabular şatıra. Studentik barımız, gülgün kuran çağımız. Gündördün bir gününde geldi bizde canı kız. Biz dostlaştık tezene, ığdayız gecede. Canı gelgen sulu kısa, aralaşmay teçene. Hiçbir güzdey bir ögöz, yürek dolu petimele. Canı gelgen sulunu, suyup kaldık çinele. Seketim, sesinde kozgap gelesin. Sebele öttün yağdırday, sergitip elgü veresin. Karaldım kara karaldım, aysile günü caraldım. Kapıldı senin suyuna, ayartma beni karagım. O sosunu düş gördüm, coşup durup özgördüm. Az suyumdu aytam deva, men özüme söz verdim. Geç girgende kayradan, şanga dolup aylanam. Arabızda жаңы kız, жаркылдаган жайнаган. Ат чаптырып акылды, канча ырла жазылды. Бизге келген жаңы кызда баягыдан ачылды. Балдар бары суктанат, кыздар андан тутканат. Шек алдырбай жүрөбүз, шилекейле чачтарат. Жүрөктөрдү эзипти, тагдыр өзү чечипти. Жаңы кызды бир күнү ала качып кетипти. Кейип канча жаныбыз, жок беле деп багыбыз. Боломага түбөйдө, бойдо калдык барыбыз. Секетим, sesinde kozgap gelesin. Sebele öttün yağdırday, sergitip elgü veresin. Karaldım kara karaldım, aysile günü caraldım. Kapıldı senin suyuna, ayartma beni karagım.
Apa. Apa. Ne oldu sizge? Apa. Apam ne oldu sizge? Apam beni karanızçı. Apam ne oldu sizge? Apa gözünüzü açınızçı. Apam ne oldu sizge apa? Apam! Апаңа 2 сааттан кийин операция жасаш керек. Операция жасабасак болбойт. Ошон үчүн сен бул жерден кетпегин. Болуп турбу? Бардыгы жакшы болот. Колубуздан келгендин баарын жасайбыз. Макулбу? Arman деген сенсің бе? Ооба менмин. Апаңын сенде сөзі бар екен. Ne oldu sizge? Gelдің балапа. Арман, сенің bir туған Али деген ағаң бар. Арман, сөзсіз тап. Арман, ағаңдың аты Али. Apam ay.
Asem appa tübölüksüz yerdesin. Kusa bolup beytine gelgende hayrat kıldı jürek ödem beresin. Altın appan kımbat erin biz üçün, asıl elin ağa tuğan el üçün. Baldarım de tökön elelerimi, bakıt ele ırıs ele biz üçün. Altın apa kettin nege ertele, basalbadın ne berendi cetele. Kaygı basıp buzdoğuyla burkura, hala berdi baldarın boy cetele. Urmat görüp yaşar gezden açılır, Abba Girbay senden kaldı ayrılık. Baldarım dem aytkanmasa sözlerim, unutmazsan biz isteyimiz kaygırım. Uktaba gül kucakta uktağım, biz yılayımız bir oğanı ukbağım. Perişteler gülzarıma uzatkan, atır çıktı beyiş gülün çıttağım. Uktaba gül kucakta uktağım, biz yılayımız bir oğanı ukbağım. Perişteler gülzarıma uzatkan, atır çıktı beyiş gülün çıttağım. İstey beri unut alba yelesi, Asem appa tübölüksüz yerdesin. Kusa bolup beytine gelgende hayrat kıldı jürek ödem beresin. Altın appan kımbat erin biz üçün, asıl elin ağa tuğan el üçün. Baldarım de tökön elelerimi, bakıt ele ırıs ele biz üçün. Bulut, Ov. uyga mehmon keldi oshdan qarachi. Oo, Nuke. Oy. Gel, qana. Qandaysың? Жақсы. Өзің қандайсың? Тынчпы? Ош қандай? Hoş жатат жайында. Бары жақсы. Қызың қандай? Чоңойып қалды ма? Чоң қызым университетте оқып жатат. Ого, үйді қатырыпсың ғой бака. Аяш қандай, жақсы ма? Бұл менің ұлым.
Жақында үйлендірем. Аты Али. Есіңде жоқ ока. Баяғыда сен біздің ошқа келгенің. Ошондогу менің қашайған туылған күнім. Ой ата, қайдағы қашаған туылған күн? Туылған күнде аябай жақсы отырбадық біле, Тап итсип. ошол күнү досубуз Касым менен Аяшыбыз сонун авариядан каза болушкан. Кандайча? Али. Ошол Касым менен сонундун баласы. Балдар үйінен албадым біле. Балдар үйүнө мен алып баргам. Sen Ali'ni alıp ketkenden keyin inisi Balдар үйүндө калган. Ali'nin bir tuğanı var. Аты Арман. Orman? Ова. Ова, Арман. Али менен Арман. Касым менен сонундун балдары турбай бе? Ова. Касым менен сонундун балдары. Арман азыр кайда болду экен? Ali! 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 Oğlum! Yüzünde sözsüzün de tamam Ali. Sözsüz. Ali. Bize degende ата-энеңдин мүрзөсүнө барып Куран окуп андан ары иниңди издейли.
Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Келе бар. Аксакал, сиз ушул жерден болосузбу? Ооба, мен ушул жерден болом. Билесизби Аксакал? Мен ушул жердик Касым менен Сонун дегендин күмбөсүн издеп жүргөм. Сен кимиш болосуң? Мен ошол Касымдын уулу болом. Атым Арман. Арман? Арман? Эмесе балдарым. Куш боңар бек болсын. Бактылуу, таалайлуу болгула. Эмки кезек Арман сеники. Ата, биздин Арман экөөбүздүн сизге айтчу сөзүбүз бар. Не сөз? Биз агам экөөбүз балдар үйүн ачсак деген ойдобуз. Балдарым. Атын атаса куту сүйүнөт деген. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Атаңар жакшы киши болчу. Көзү тирүү болгондо жакшы болбойт беле. Тагдырдын буйругу экен. Эми силерге айтарым, балдар үйүнө алып келген кыздардын балдардын фамилиясы атаңардын атынан болсун. Касымов деп. Asım Abba tübölüksüz yerdesin. Kusa bolu beytine gelgende hayrat kıl de yürek ödem beresin. Altın Abba kımbat erin bizi
üçün asıl elin ağa tuğan el üçün baldarım de tökön elemerini bakıt ele ırıs ele biz üçün altın apa kettin nege ertele basalbadım ne berendi cetele kaygı basıp buzdoğuyla burkura kala derdi baldarın boy cetele